Wesimelane yini ngasutsake nje mnethu nidzakiwe mhlonishwi nidzakiwe sotsakwa yini manje ngoba kuthiwa singaye ematshwaleni Simelane ekuseni nithi nithenke insipho yakugeza itandla bathi masantatazi sanitizer Simelane kolokho bhuti nithi niyaguqula nikufunze ngemuva kubhaliwe ukuthi 70% alcohol nakhumbula ukuthi alcohol tshwala na dash sukela kuseni silondzakiwe bhuti nidzakiwe so bona mfana ngakusita ngani Poeta yini ukhuluma stop and go ngathi uyathelela mfana ubekwe yini la hayi nitile tofuna case case yani nisho case yakuvula iqala kunalindoda yakusoma ntombi yami nihleka nayo umbonile noma uvile banitshelile phela banitshelile ungcono ngabe ubonile manje uvile asithathe indzaba yakho akuna nkingi kuti nkingi yes manje so sutela nyalo Samtheni unibonile kumbe univili ngikuvile musa manje nami anithathe indzaba yakuva anithathe indzaba yakho Samtheni Wesimelane wangena songena ngema-back door nje ngosiyami ubonakala kangathi ukwatile kwendekani nikwatile futhi nabila yena Wesimelane yini inkinga mnethu ngabe solo ukwatele indzaba yale yanivotha ngosiyami lo uthi bambe nathi yatibunta nangiyathuka yebo mhlonishwe futhi nyalo nibuya police station baniyenza ngathi hloko yami ayihambi kahle manje uqabanga kwenda njani manje Wesimelane nifuna unikaphe niyoziyenzela crime banikombile ukuthi ndoda ihlala kuphi nifuna kumoyenza sililo sengubo Simelane ngosiyami nalokho nimenza konke Hey uthi asikalahleki Wesimelane ngosiyami ngikukhona la mhlonishwa phuma indoda niyakuyazi ukuthi ukhona nifuna ukukuyenzela imasimba phuma indoda niyakuyazi ukuthi ukhona phuma nganisida maja yebo ngosiyami mfuna ngisimelane inyanzalo ngosiyami Jehova nangu mina phela nikuphi la Wesimelane ngoba sewuqala mnethu ngithengawe la ngosiyami inkonzo yakho nje ikahle ngiyakho dinhle imbahla dananga maja kodwa nje ikhona impahla letawulingana sebenzile la yangithembi noma bathi bani bayefana ngosiyami wemgalafawu Mhlonishwa nguwe loye awungimlona mehlo madala mhlonishwa ubuyaphi wemgalafawu ngosiyami zolo ngagcina kunaya iChristmas leya yananga umnyaka lo wandlula boSimelane bafuna kusishayisa ngetigola lana
awukho ubuyaphi wemGALAFAWU? Hayi mnakethu bengiyele ekhaya eSwatini ngiyobavusela manje bese ngibambe nginako lokwenvo bathi kwini lokwe downtown. I-lockdown wemGALAFAWU ngathi utawufana naSimelane. Ya ngiko nje lokungibambile sewuthi tigorati yendeni namhlonishwa. Asiyekele leyo wemGALAFAWU ngikwatisa kabi Nkosi yami. Into le ngifuna kuyathi utawufunani la ilukadini wemGALAFAWU. Hawu bengidekutobuka timpahla talabafana be-Charles Play ngibonile iyatrenda bayishale blend yabo. Hayi kanami ngitawubuka thona wemGALAFAWU kusho ukuthi nangiyasebenzile kathi angikhalela athi ufuna ngimbukele noma ngimdobhadobhele komaphentana kwanaba bafana be-Charles Play. Kepha angiyiboni iphenti la lengalingana sebenzile Nkosi yami. Angicabangi ukuthi wemthengisi. Yebo. Unayo iphenti mhlawumbe lengangena tuwenkomo. Hawu mntomdala thile lapho si-Charles Play ayikho isize lesingayendi. Noma ngabe umuntu unganani samentela kodwa nje ubota naye sitomthepha. Hawuthi ngibutelana mthengisi. Nangukuthi usekutheni tfolakala kanjani letimpahla? Hayi siyathwakala lapha ku social media bo Facebook nabo Instagram. Wasesha nje Charles Play uyasithola. Usendele imessage sitabe sesikusendela iCatalog sesiyakhuluma. Oh akunankinga ke babe sitabe sesitanaye. Nangile kumele nimthephe. wemGALAFAWU asibambane linye ilanga mnethu.